Ne strahujemo. Puta je 40.000 potpisa skinuto. Da, zadnji puta je 40.000 potpisa ukradeno jer se nije uopće željelo pokazati koji su to potpisi nevažeći. Sjetite se da je Josipa Rimac došla u naš saborski klub i donijela nam naše potpise koje smo mi potpisali, a obećano je od strane Lovre Kuščevića u Hrvatskom saboru na naše pitanje da ćemo dobiti uvid. Dakle, ovaj put to neće biti tako. Ovaj put je pritisak javnosti, pritisak građana jako velik, ali ovaj put smo i mi puno pripremljeniji nego što su bili oni prije nas. Ne zato što smo mi sposobniji od onih koji su prikupljali tada potpise, nego zato što znamo što je vlast tada napravila i za sve smo to spremni. I kada predamo potpise nakon ove analize i nakon ovog postupka koji je pred nama, mi ćemo predati pravovaljane potpise. Dakle, i tu neće biti nikakve dvojbe. Dakle, danas ja ponovno ponavljam ovo što su rekli oni koji su govorili prije mene. Znači, želim poručiti našim volonterima, svim građanima Republike Hrvatske koji nas podržavaju da mogu mirno proslaviti Božić. Mi referendum imamo, a ako kojim slučajem nekakvim makinacijama oni budu nastojali taj referendum zaustaviti, ovi na vlasti, ja im to nikako ne bi preporučio. Dakle. Ali referendum ide po istom zakonu po kojem su išle one dvije referendumske inicijative. Dobro. Gdje je otpalo 40.000 potpisa. Kako mislite onda da će sada biti drugačije? 30 i nešto tisuća je otpalo. Ne otpalo, nego je 30.000 ukradeno jer mi nismo dobili nikakve dokaze da su ti potpisi nevažeći. Ovaj put to neće biti moguće. Pritisak javnosti je puno veći, a i mi smo puno pripremljeniji. Tako da, dakle, u nikakvim znači performansima mi sigurno nećemo sudjelovati. Dakle, ovo je ozbiljna stvar, a očito se premijer pogubio, dakle, pa zaziva da, ne znam, mi negdje istresamo te potpise kamionom. Dakle, mi to nećemo činiti. To su neki drugi mu istresali pred Markovim trgom različite stvari. Mi smo ozbiljna i konstruktivna opozicija ovoj vlasti i mi ćemo na pravi način kroz institucije, ako već oni ne poštuju te institucije, mi želimo vratiti i povjerenje u te institucije, ali uz pravi nadzor onoga što će se raditi, uz neovisni, ali uz naš nadzor nad cjelokupnim ovim procesom. S obzirom na sumnje koje postoje kod vas da bi bili možda pokradeni, da li ćete tražiti promatrače na neki način da nadzirate taj proces? Dakle, mi ćemo u ovim danima koji su pred nama, znači prvo napraviti sve što trebamo napraviti oko potpisa, a onda ćemo naravno i predložiti način na koji smatramo da bi te potpise trebalo prebrojati. Po 21. to predajete, realno u najidealnijim situacijama, kad vi očekujete, idealno u najboljoj situaciji, kad vi očekujete da bi mogu biti referendum? Dakle, ako mi možemo u mjesec dana, ako izuzmemo, mi manje od mjesec dana, ako izuzmemo ove blagdane, jer mi sada od Božića, zapravo od Badnjaka pa do 4.1. nećemo ništa raditi oko ovih, znači ljudi nam se trebaju odmoriti, znači to će biti nekakvih koliko, 20-ak dana ćemo mi odraditi cjelokupan ovaj proces. Očekujemo da vladajući i Hrvatski sabor koji ima puno veće resurse nego što imamo mi kao politička stranka odradi to u istom tom periodu. Dakle, u istom periodu u kojem smo mi odradili prebrojavanje potpisa, da oni odrade taj postupak. Znači, ožujak negdje bi bio realno najranije moguće? Pa moglo bi biti prije, dakle ne ožujak nego veljača, jel tako? Ako je 24.1. znači mjesec dana, to je veljača. Dakle. Sabor ima mogućnost da oni sami razmatraju i odbiju referendumska pitanja ili da pošalju na Ustavni sud? Što mislite Neće to napraviti. Pa vidjeli ste kolika je nervoza kod premijera. Dakle, to pokazuje samo koliko se boje, nažalost, naroda, a ne bi se trebali bojati naroda, nego bi s narodom trebali razgovarati, narod bi trebali pitati, ne samo svake 4 godine kad su izbori, ali ova vlast, ali sve dosadašnje vlasti imaju ogroman strah od referenduma. Dakle, ovaj prag koji je postavljen, dakle, nama je određeno da u Hrvatskoj ima 3,68 milijuna birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. I vi i mi znamo da u Hrvatskoj nema vrlo vjerojatno ni toliko stanovnika. I prikupiti to u ovako kratkom vremenu, mogli ste čuti što kaže sindikalist Stipić,
kaže da bi bio sretan da MOST prikupi potpise jer bi time svi njegovi postulati, sve što je mislio o referendumu palo u vodu, da se u zimskim mjesecima uz ovakve kriterije i uvjete ne može uspjeti i uz to sa 2 referendumska pitanja jer je puno teže prikupljati kada imate 2 referendumska pitanja, a ne 1 referendumsko pitanje. Tako da evo, mi smo danas sretni i radosni, pozivamo građane da evo se odmore i sve naše volontere za Božić, a neki će možda imati i nemiran Božić, ali oni su sami za to odgovorni. Mogli su narod pitati i prije, pa ne bi došli u ovakvu situaciju. Ajmo još nešto razjasniti. Vi kažete dakle da ćete predati pročišćene potpise, odbaciti sve one duple, nevažeće i tako dalje. Znači, vi nećete prihvatiti nijedan potpis ako vlast, odnosno Ministarstvo uprave, APIS, tko će već to raditi, kaže, ne znam, još je 10-20 tisuća potpisa nevažećih. Dakle, mi će... Ne možete vi reći... Zato što ste na knap, zato pitam. Nismo na knap, nismo na knap, dakle nekoliko desetaka tisuća smo iznad praga koji nam je određen, to nije na knap. Dakle, 400 da, 400... Ali nekako je realno da 10% tih potpisa može biti nevažećih. Ovako, mi ćemo predati pravovaljane potpise, a za svaki potpis kojeg oni proglase nevažećim će morati dokazati zašto je taj potpis nevažeći. Dakle, ne možemo mi prihvatiti, evo 10% i skida vam se 10% i to je to i sad smo riješili stvari. Dakle, ima nekakva procedura, ima nadzor, ako je neki potpis stvarno nevažeći, onda treba dokazati da je nevažeći, a ne reći da je nevažeći i dati nam naše potpise koje smo mi potpisali, kao što su radili Rimac i Kuščević. Da, nisam sigurna da ova zakonska pravila to omogućava. Kako mislite da omogućava? Da se dokazuje za svaki potpis zašto je neki većina. Pa oni bi morali to dokazati. Pa to valjda hrvatski građani, dakle, zaslužuju da im se kaže. Pa to je njihova odgovornost. To je njihova odgovornost. Vlada vam je zapravo odgovorio, čak i hipotetski kada bi referendum prošao, ništa se ne bi promijenilo. On tako pa je mislim. Dakle, ovako. Dakle, ovako. Znači, to su poruke ljudi koji su na rubu očaja. Dakle, samo to imam reći. Evo, hvala. Hvala. Samo prostite, to je poruka čovjeka koji je javno priznao da ne poštuje demokraciju u Republici Hrvatskoj. On je time javno rekao da njega ne zanima ishod referenduma, niti glas građana, da će oni dalje nastaviti raditi po svome. Jesmo li mi u demokraciji ili svjedočimo diktaturi Andreja Plenkovića? To je pravo pitanje. A bojim se da smo se svi doveli u jednu nezavidnu situaciju gdje imamo jasnu poruku građana Republike Hrvatske da žele da ih se pita o upravljanju pandemijom. Ono što možda građani ne znaju, zakonom postoji mogućnost da premijer raspiše savjetodavni referendum i vidi što građani misle o ovim pitanjima kad ih je toliki broj potpisao našu inicijativu. Ali on to izbjegava učiniti. I umjesto da se fokusiramo na tu poruku koja i u ovom nemogućem roku i nemogućoj količini potpisa jasno poslana, mi se sada moramo opravdavati što nemamo 500 000, 600 000, 700 000. Pa poruka građana je nedvosmislena. Želimo da nas se pita. Jedini koji je gluh na tu poruku je premijer Andrej Plenković, koji sve piše, poprima, odnosno razgoličuje svoje diktatorske osobine. Dobro bi vam bilo okej za prvo referendumsko pitanje da se u Saboru dvotrećinskom većinom izmijeni Ustav, da se ne ide na referendum ili ako postoji potreban broj potpisa da se ipak ide i da se to kroz referendum mijenja Ustav. Bilo bi idealno da oni dožive prosvjetljenje i da sve ovo što traže referendumska pitanja se donese u Saboru dvotrećinski i ugradi. I postoji mogućnost da snimimo malo te potpisne vaše? Naravno, ne, dajte samo još. Na kraju još jednom, dakle, zahvaljujem se i Kristijanu, Ivanu, našem Zvonimiru Troskotu na ogromnom poslu isto ovdje u Zagrebu, Mariji, Ninu, dakle još jednom Ivi, Kristini, Nikoli, Boži i svim volonterima na razini cijele Hrvatske. Želimo vam sretan Božić, ovo je pobjeda hrvatskog naroda i drago mi je da i vi kolege novinari to uviđate i da zajedno s nama dijelite sreću i radost, da se demokracija širi i jača, a da autokracija splašnjava. Hvala vam i sretan Božić.